Gregory Efimovich Rasputin hi Russian history a minglar berani ti lakan soiswal lawang sia thiam theilo mimak Zawlnei tidam tu le meichelom tak tia siadlar ania miril ru shwai koi athiam em boka a chanchin ringo thi zir thama omani chenkhat chuan pathian fa tinan kawa chenkhatin pui thiam tinan kau bok china ama hi midang lam le maksak ve tak pakhatani achenin pathian thilpek ti dam theina ro pui tak nei anginan ngaya achenin tidam tulem chang anginan ngai bok achenin thil ti theina tak nei anginan ngai chin bok chuwang chuan Rasputin a hi chumi chu anie ti fak the ani lawani ama hi mimak to pania Russia lal chhungkua athunun theidan le anne theidan te hi thil makdang dai takani adam chunga a chanchin a hian thil maktam taka inphuma ahun laina na chuan Russian mi puite kha achok buai ne ve viawani tunchuma chuan Gregory Rasputin a chanchin makdang lam tak kan ngai thladona tidam theihtu ani rengem lal chhungkua a intalu dan hi achan vau achan pual ve renge a phena thildanga omti te kan ngai thladona ni Siberia thlifim vot vur chuan Pokrovskoy khwa chu a chem vuk vuka January thalai hol khovo vin tu laiania January ni somni pakhat kumsang khazariat somruk pakozana chuan lo nei mi mere thei tak yafim le ana te nu paina chuan nause na lo pianga aminga chuan Gregory Yefimovich Rasputin an sa a he nau piang tereute hi kumsom li nuwa Russia rampum ngor nging tu lal chhungkua po adu du dana la omtir tu tur ani don ti tunge ring phang le Grisha antimai china anau panlaya changin nau pangdang lam tak mayani school chu a phur hun akal china mase ziak le chiara thiam mya lo thung ziak le chiar thiam lo ma se sakor chung chuan ti vela chuan a chung nung lor lak thung ani amit chu adum fia kak maya a enche chuan I chung ril thlengina mutlang theyemo iti hialang an khomi te point he no pang hian thila mutlang thei anti hial chin kumsom pariat bor velani atangin anun chu ain thak danglam chana zuruya ching chho hlea chumkhat phei chu arui hlea an chenon pa ama aya upa fe chu kut thlakin asoi sa hlum chep nge a khotlang an lung oilo emema ashem nan ti in Siberia ram kil khor verkhoturia monasteria kumkhat om turin an tirliam hialani mase monastery bangchuan anun ron na akhung bet zawlo monasteria a om chung hian pathian thu te zirin bible te achiara nileng chakina chongchaya mase anpui thiam te zirtir na pa ngai chu anyal kal zela pathian mel mufia tur chuan sual photangai itluk niam paule I thau kang sang thei ti chu angai dan nget ani deuh top pui thiam te chuan an hnial hne zolawa angai dan le angai tuana te chu makti in an she thiam theilawa an hnot chuak ta ringot ani monasteria chwa san nu hian nupui te aneya Praskovia anti anupui nen chuan fa pathum nein lo nein e zong chhun zoma mi pa ngai tak ang chuan anun chu mang chho vele chara mase a chhungri la chuan thil engemaw hian atur et reng nikhat chu a hmu suale motiin a kho hmu chu aron fi alo veka kalro kalla mi zong chanda mangche ti o chu a shetatlat mai pathian ne na changa kauna adong nianga in anupui le afa te kalsan chuan kelong in awak chuak ta ani kumsom chuangot chu Russia ram dung le wanga awak kwala Zawlnei vakvai an ti chin khoi monastery a temo aria kwalvel mai maya mire thei chen na in nei lo Khawlaia vakvai te zinga atal ve mai china ni ber hetia awa vai kwalna lama hian sa khopol maksak le firfiak tak mai kholasti an ti mai sa khwa chu azoma anzir tir na hi amak danglam emema taksa hi sual bo mania
chuwangin taksa chakna kan pai zong hiti chua vektur zu in la lam la mi patmei chiat na mangla I taksa achawa I chakna zong a chua nuwa pathiani hnai thei ti chu anin zirtirna ani mau mai Rasputin chuan he ngai dan hi a thlope mema atakina nun puibok khotin kiltina zuwa rui buaya meiche tam takamut puya atuka mituitla zoin pathian ne na ngai damadil le thin hewang hian mi te chuan mi hur her takani ma se mi thiang hlim takani loibok se ti nan soi thin ani awa vai chung hian thil makatinwala no pangdam lo thimai tur chu tungtrai sakin wana I thak takin a tungtrai dam hlo maya dam lo chunga te hian kutak ngata maktak main an har kok zela ti chuan zoi na ming chu athang ve zela Siberia atanga local Zawlnei mi ti dam thei ti chu mi te shiat lardan ani chawa a chanchin chu adar zaw ve zelani kumsang khazakwa pathum November tha chuan Rasputin chu lalber te chen na khopui St Petersburg ka chuan a phei khok cheto tak lapen pui ve tong thei nen chuan a tei lut ve ta hlula chu khopuya chuan mi hausa tak le lal upa hau nu puite nun kho har pathian zong pathian thua tui hal te chu atonga a pathian thu soi chu an ngai thachin amit meng dum kak mai le a thu soi ngai num tak te chuan an thin lung le ril ru a hne chine mema nangni chu in ro pui tak taka omin in du in eya ma se in hlim lo ke ti dam theihtu satlia Khawlaia vakvai voksa chum rim chetak e chin hian pathian ka hmuwa sin tia a thu soi chuan lalnu chian nai ber ana virubova chu a hne mema a zirtira a in pe ngal nge ani ma se aro pui zual lai tak mai chu kumsang khazakwa panga a alo thleng chau lal Nicholas pani na le lalnu Alexandra Fyodorovna te chuan fapanei chun duat em mai Alexei an neya ma se vandoi thak tak main Alexei hian hemophilia natna ti swalpal zeu po thisen chuak top theilo natna angkha avei tlat maya ma se lal chhungkua chuan he thil hi an zep tlata a chan chu mipui nan sia chuan lal thla zel tura der thong ti an sia anga rama buai pha thei wanga nia lal chung ko thuru grill berte zinga mi ani an fapa hi ti dam tumin doctor chaber ber po an kau china ma se tu manan ti dam theilo kumsang khazakwa pasari kumtop lama ni khachu Alexei hi atlu swal pal hlau maya ake chu avung bura athisen pu chu atop theilo anati chu achap bang theilawa doctor te po an be dong to ahuna top to don ani hi in thana thu soi to mai ro u anti hiala lal in ro pui tak chung chu cha na ro amani ringot mai an be don to pa lal nu chian nai tak ana virubova chuan lal nu hne na chuan lal nu Siberia Zawlnei kha kan kau mai do nem ni ama kaltlangin pathian ni na tidam mai theyasin ati taroya Rasputin chu zanlai dar som pania lalina chuan an shwai lu druwa pindan thimrui chunga no pang thisen hlauna sata wanga dang var vau to thilek lek to hne na chuan an shwai ta a Rasputin chuan tu ma abelo ngoi rengin no pang khumbula chuan a chua no pang chal chu domin amai mi ching wanga ti chuan zoi te in thun thu chu a soi chanta a Siberia ram chungchang te savom le sanga thun thu te a soi zela maktak mai no pang chap chu abang maka amuhil ta siaya atuk zinga chuan Alexei ke vung chu alo zia to hlea athisen put po chu atop ni thuhnuaia chuan pangai takin akal le theita der maya lalnu Alexandra chu alom emema khazan kha atan chuan zan ro pui berani pathianin ka fa pa channa na arun tirani ani hi kan chung ko van tir kawani ti in Rasputin chu afakin angai ro pui ta hlea lal fa pa ati dama chang chuan Rasputin chu lal chung ko mi ani ngala
Dr. Chale raupui ber te ain an ring to zo kani achan dik taka chuan Dr. te khan lalfa pa chu aspirin an lo pe china aspirin khan thisena ti chuak zwal zo kani ti tunua hian kan lo she to a Rasputin na khoi wangilavin damdoi peto su atia an pe chun zom lauta khan achan him zo kani thilro pui eme matishan lo tina ni chu Rasputin chu lalina alu chuak renga Alexei damlawa piang chuan an kau zela lalnu la chuan a thu soi zong chu a oi feka pa Gregory a thu soi chu pathian soi tina ni ti hial khopin aringa ni zoin an ram politics a chuan a intad luta lalril ru asuk sak zeya an ram minister chatak tak ama chi bai buk do lo tu te chu lalnu hne na hepa hian pathian aring lo ban ro tin a thlem zai zela lalnu la chuan a thu soi zong a oi sia an minister a ban tir te aya chuan a thian molve tak te chu arwa tir zel boka zan lama St. Petersburg ka zudor chaber bera chuan zu a ina alama meichia akopna sa em boka kataksa hi pathian le mishing inkara leiro chanania minmut puitu meichia chu aswal zong tlen 5 ekaniang ati china wangin meiche tam tak ama mutpui tur hian anin pe a lal upanupui hau hlei chu mutpui lo hlawan ni mase akho sakdan chu mipa ngai chin chuan an hai lawa mipui nan ho ma chanchin buwa po lalnu le sa khorong bol tu ten om ti thu pui mangin cartoon an chwa chin Germany lammi kan lalnu hian kan ram chu Zawlnei lem kuta ashal ti te in an soina sa ma an lalnu poin huat le demahlo ve na sa ani mase an lalber Nicholas II chuan anupui thu chu a hnial ngam lawa anupui thu hnial kaldon se lalnu chuan kan fa padam doi tur tuin nge min zon sakta ang tin a hnial dang le lel china kumsang kha zakwa som palia indau pui pakhat na alo chuaka kumsang kha zakwa som panga a lal Nicholas chu sipai hau turin frontline na akalangai ta sia ramrorel na zong chu lalnu Alexandra kuta a omta lalnu thu chuak le arwa man na zong chu Rasputin a thuron le kam chuak vekania Russia chu antlom zela cho a heka mipuyan ril drama ma se lalina chuan Rasputin a thu anginan la om mi zong chuan hepa hi kan ti hlumangai ani lo chuan Russia kan chan vek don antita a mipui chuan an enliam theidalo lal chung kolai chin nai tak Russia a mi hau saber pol Prince Felix Yusupov chuan Rasputin chu tha tumta midang pali te nen ruam manna an siama Russia tan ti in kong an zongta a zandar som pahnia Yusupov chuan a in hnuai pindan moi taka cheya chuan Rasputin chu lenga asoma kanupuina muchak che a ti na bum chhuak ani dokana chuan kek tui mel tak le wine sen chatak tui mel tak mai chu alo in chhop sa diama kek le wine a chuan cyanide tur hlau om mai mishing panga ti hlum thei tur khopa chak chu an pul vek Rasputin chu alo thlenga Yusupov a hlau thong lutuk chu a khuru dera ma se Rasputin chuan ngai chatak le rin hlel na nei mi alavin kek chu a miala wine po chu no thum lai atlak pap Yusupov ate chuan an en renga a thi hun tur chuan ngak ma se dar kar aliama ala thilo Rasputin chu anuya atitia ala zai thul engtin ma omlawa makti nan en ring to pani tunua doctor te soidan chuan Rasputin apuma khan esita tamlu tuka cyanide tur kha na thok theilavin athita vekani ome Yusupov amang ang chu pindandanga lo om a thian te bula chuan atlan chawa tur khan na thoklo hepa hi athi theilawani hi atita chul maya a thian pa chuan revolver a peya kap mai ro atita Yusupov chu achuk lea
Rasputin at nung lama chang chuan alung zona tak tinin akap ta dur maya. Rasputin chu arak chota chuata chuan atlu hlom top. Anva en chuan alo thoto lava amit chu alo ching. Athita tin an lom emema. Ma se minute som hnu vela anva en le chuan an maktilutuk chu an rak chel chul mai. Rasputin amit chu alo mengkwa wa zoi muang ina ron thau chuak li a. Felix nang mi ver therpa tin Yesupov ngonga chuan aron rek tamaya. An vai chuan an hlau thong emema. An kap zui le chiama. Voi thum lai kap nunin alua te, akalzona te, apanga te an kap fua. Chuata chuan thisen nen alet hlom reng. Mase chu po chu ring zau to chuang lavin an vozuya alua te an peta. Puan cha pui nan tuama, shui shualin an puar hloma. Tichuan zan thuhnuaia neva lui vura chang vek to koronga chuan an nampilta ani. Ni thuhnua vur kara arwang chu hmu chua ania. Doktor tin an hanzir chianga. An thil hmu chua chuan an ti hlau thong zuala. Makan ti tak zet. Rasputin a chua pa chuan tuya lau tling chewa. Athi chan chu an ka na khani lavin tuitla hlum zo kani. Ka ania an voa du tok an soi sakhnua tuya an thla ka. Tui vodlu toka an pai chungpo khan minute enga moza tala dama ala chang ve chang chang ti na ni chu. Arwang chu aruk taka phu mania. Ma se athia changa kar ni na leka athu soi chu alo thleng dik ta chi a. Kumsangka zakwa som pasari February a St. Petersburg ka chuan mipuite na satakin an hela. Changkandu lalban ni rose ti in na satakin an awa. Sipaite chuan mipui chu an kap du to lau. Lal Nicolas chu lala changa chol lui tira ni ta a. Lal chhungkua chu an vaya manan niya. Kumkhat nu kumsangka zakwa som paria July tha chuan Bolshevik sipaiten an chhungkua chuan an kap hlum ta fekani. Lalpa Nicolas pani na lalnu Alexandra an fanute palile an fapanei chun thisen chuak top theilau nat na nei. Rasputin an adam theina na a enkol chin nge mai kha an vain an thivekani. Rasputin a ruangpo mipui thinrim te chuan an phor chuak le a. An hala avap chu baurua ka an the dar vekani. Kumzathum chuang lai lal lo ni to. Romanov chhungkua puina chu Siberia mi vakvai mi mol le mi thiang hlim inkop Gregory Rasputin wangin atop ta ani. Rasputin ani na dik tak hi tun thleng hian mi nan la she theilawa an la chang theilo. Alexei ti damdan kha pathian thil ti theina nge amit meng le o in mi athunun thiam jok niang le. Boni emhla rherh Rasputin Russia's greatest love machine ti kha ingai thak chuan a thon thu hi ishe chiang le zualang. Rasputin a hi amak khop maya athi hnu po hian thilmak tam takala thlenga. Hei wang hian pathian tir kau ni lavin setana man ruwa setana tir kau zo kani tia soya hlo pha a. Arwangan phum hnuah po khan thilmak thleng ala om reng ani. Arwang halan tumzana thil thleng. February tha kumsangkha zakwa som pasari khan mipui thinrim chuan Rasputin a thlan chu lai hongin arwang chu hal ralan tuma. Ma se arwangan hal lai mek chuan aron chungil ot maya. Abana phar chuak zuar mai anti. Me alkara chang chuan mipui aron kok ang mai hian aron phar chuaka. Mipui te chuan an hlau emema an tlan dar vek. Athito chungpoin min la thunun theihtu tin an soi hialani. Athi nu kar khat vela changin lalnu Alexandra chuan mumang mak takanei jana. Zantin hian amumanga Rasputin chuan thisenina bual kha vek le mitmeng var pap hian aron tlo china. Kanei zong zong ka hlan che a I chhungkua po ka chan him. Ma se ka thi ta ka chuan in chhungkua po tharuk ral main in thi ve vekang ke min phum na in chunga chuan in thi se na luangang ti in
thinrip takin lalnu chu a hrilh thin lalnu hlau lutuk chu a au chuak vak thina a fanu te chuan an hnem angai fawani a pindan chunga chuan Bible a chhia renga cross lian pui atara ma se chu ti chungpol chuan amang chhia chuan a kian san thei chuang lo naupang Alexei a pindana po chuan Zawlnei ah hian thawm a awm thina tukver a in hong ri burbura tuemo khu khar thawm an she thin Alexei a chuan a chung te hnena pa Gregory a rim ka hretlat alo kala kalua min chul thin ti na soya ma se tu manan mu ve thei ngai lo lenu chianu ana po khan a mu ve a Vargiana hian Alexei khumbula chuan palian tak korfual dum ha mui khem ning nung hi alo ding run maya anai a au chwa rual che chuan abo ngal dai hetia lelfa pai na mu thu a soitu ka piang hian Alexei chu ana zual sot zelani kumsang kha zakwa som paria July tha ania ural tlang bula ipatif ina chuan lal chhungkua chu an tang chapa an thi hun turan ngak top to an tha ni tur zana chuan thil thlenga om veli a veng tu sipai chuan ti hian thu a sui chhong Zawlnei pel sheta pindan chung chu a vot thuta kongka pui chu tuma hun lavin aronin hongri raka ti chuan palian mul bembum mitmeng phel phang mai hi alo luta ti chuan lal chung ko mut na lam chu a pan ding ngala ahun ta e ati sabri ka sia ka silai chu ka le kang ve nge ya ma se ka met per theilo ka taksa chu a khung veka ka thunun theilo ti chuan minute nga nu vela abo le tamai ani ti na soi ti chuan chu thila thlena changa darkar khatnu le ka chuan bolshevik te chuan lal chhungkua chu an kap hlum ta vekani Rasputina an chia tharuk nuwa in thi yang ati kha a thleng dik ta chia Rasputin kha December tha a thia July tha lal chhungkua te hi an thi ani tung thlengin St. Petersburg mi chen khat te chuan Yusupova in Rasputin an thana ina khan Zawlnei ah hian mi che che thomte papakhat chong bulbul thomte sha torala omreng chinani anti magdeu main Rasputin a thla te po hian chanchin maktak tak an neya a shan pa a zirchian thamala omani athisen makan kai tila a omang berang anu puinen khan fa pathuma nei kan ti to kha fa pa pakhat Dimitri le fanu pani Metriona le Varvara aneya afa te zingalar zui ber chu Metriona hi ani Metriona hi kumsang kha zakwa som pasari revolution nuwa khan Russia changin atlan chhuaka Maria Rasputina tin a hminga thlak zui boka ama chuan Berlin a om china lamtwala pathian fakin alam na sa ve chin hle a ma se apa lo hming chhiat to na awang khan tu manan lom lo atopa mi nan shiat vak lo na tur America a apema ta chuan magdeu main Ringling Brothers circa sa a in hlo china engna nge a tho kan ti chuan sakei bak nei thunun tu na ani apa mitmeng rap thak takle mi athunun theina kha alo chom ve ani che kangchu sakei bak nei puin an hlawa Maria ina mel kar to chuan athu an o chin tlat reporter ten ipang khaini vm tian zo chang chuan kapa kha miten no manilo pathian mi ani ke point sakol ka thunun theya mishing po ka thunun theilo chan tur ka shelo ati deu mak chin kumsang kha zakwa somsari pasari khan Los Angeles a kumsomsari pa komini in Maria hi athia athi don thleng po hian kapa kha tha ani lo kanram ta na anun hlan tu ani ala ti fan chin afa pa Dimitri Rasputin ve thung chu lekha athiam lava apa anglo takin pazaidam takania revolution lai kha Siberia a oma Bolshevik hau khan an man ve a kumsang kha zakwa somthum pathuma Siberia dam doina athia fa anei man talawani
afanu varvara ve thung kha chuan Moscow a nurse na athok thina mase kumsang kha zakwa som ni panga nulama a chanchin sha zui tur a omto mi alawa Stalina hun laia mi bauzinga atel ve ani mai theyanti Rasputina athi to nu kumzanua po aming hi alari bang lava athara vin lal chhungkua ati boy chunzoma athisen kaiten sakei baknei anla thunun thei chewa Siberia tlangwa lekha po thiam lavin lal chhungkua athunun thei dan te kha thilmak takania pathian tirnge setana tirniang ingai dan lo soivela ole tunjumatan chuan khati zong kha Rasputina chanchin kan ngai thlak theite chu anile ri phota milo ngai thlak saka wangin kalom emema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin he channel hi milo subscribe sakvela ti chuan video lo chuak le zel tur te po milo ngai chan sak zel don nia